Molodi o ko ona o re o re shago ditabeng tša Sepedi mo go SABC 2 le kanale ya DTT. Re tla go lena thwi go tšwa Studio 10 ka mono Auckland Park, Johannesburg. Re thoma ka dihlogo. Melaetša ya tlhobošo e gare ya rothela morago ga gore na le tsena ya mmino wa jazz Gloria Bosman a ithobalele boroko jo bogolo. Molai wa batho ba bantši Themba Dube wa Zimbabwe o ahloletse dikotlo tše tshela tša bophelo ka moka kgolegong gareng ga tše dingwe. Dipapading Kaizer Chiefs, Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns di efogile go thulana di-quarterfinaleng tša Nedbank Cup. Thobela ko go lotšha tsela ke swarišane le wa papa o ka Stile Letlalo. Gloria Bosman naledi ya mmino wa jazz yo a thupile go difoka tša go fapafapana o robetse boroko jo bogolo morago ga go lwala nako e kopana o bana le mengwaga e 50. Bosman o tla gopolwa ka lentšu la gagwe le lebile le kgona go nyalana gabotse le mebino ya go fapafapana bjala ka gospel, jazz, rock le afro. Album ya gagwe ya mathomo ye e lokolotšwego mathomong a mengwaga ya bo 2000 e dirile gore a thupe sefoka sa sama le gorong la best newcomer. Ebile nkgethe makaleng a mantši ka album ya gagwe ya bobedi. Bosman o hlokofala e le leloko la boto ya Samro. Life mission to you like a walk in the park. You got no gas, no face, you just going by. Setraeke sa maloko a nehao se tšwela pele dikarolong tše dingwe tša naga le go ntšhitšwe lengwalo la kgoro ya tsheko le le bathibela go ngala mešomo. Eupša ka mono Gauteng bašomi ba thomile go obamela thibelo yeo ya kgorotsheko ka go boela mešomong. Tone ya maphelo ngaka Joe Phaahla o be a file maloko a nehao nako go fitlhela kgono mosong gore ba boele mošomong go seng bjalo ba tlo lebagana le dikgato kgalemo. O tlalleditše ka gore ntle le tikatiko strike sa nehao se šarakantše kabo ya ditirelo tše bohlokwa tša maphelo mo nageng. The court judgment concurs with the view of our ministry and the department, which we have always held that essential services workers are prohibited from engaging in disruptive industrial action, which is detrimental to the healthcare services with the risk of loss of life. Re sa le mo malapa malwa a gapeletšegile go bušetša morago dipoloko tša meloko ya bona ka lebaka la strike se se tšwelago pele sa nehao ka provinseng ya KwaZulu-Natal. Dipetlele tša mmušo le mafelo a bolotabahu go ralala le province di šoma ka bašomi ba go tlala seatla. Go šetše go fetile dibeke tše pedi ga e sa le ba hlokofalelwa ke tata go bona. Thembinkosi Masango o hlokofetše ka bookelong bja Pietermaritzburg ka morago ga bolwetši bjo bokopana. Lapa la gagwe le ile la thoma go lokišetša poloko ya gagwe. E fela dithulaganyo di ile tša swanela ke go emišwa ka ge bašomi ba bookelo bao e lego maloko a nehao ba ngadile mošomo le go ipelaetša ka mebileng. Besithi of fihla ngomgqibelo. O re ba be ba nyaka go boloka ka mokibelo go ba gare ga beke e fela mo lebakeng le bahlankedi ba homotše. Angasuka fihlwe. Badudi ba bangwe ba hlobaetšwa ke masetlapelo a ba re ditopo di tlogetšwe di hlokomologilwe di rapaletše fase ka mafelong a bolotabahu. Beng ba dikgwebo tša bolotabahu ba re ba amegile gampe. We are facing a crisis because we can't collect the bodies from the hospitals and the government mortuaries. Home Affairs is closed. We can't process the funeral arrangements. Go sa le bjalo lapa le lengwe le nyaka dikarabo go tšwa go bahlankedi ba maphelo. Daliso Mkhize o hlokofetše ka bookelong bja Northdale ka Sontaga bošego. The government must fasten up the process of meeting up the employees so that what happened to us as a family, as a Mkhize family, does not happen to any other family, because I can tell you it is very painful. It's not good at all. Bahlankedi ba kgoro ya maphelo ka KwaZulu-Natal ba re ba tla ntšhasa mafahleng mo nakong e sa fetšego pelo. Re fetola mawa diiri ya go kgopela kgorotsheko go ntšha lengwalo le le potlakilego go thibela EFF mabapi le seo e reng ke matšhošetši a dilego ke boetapele bja mokgatlo.
matšhošetši ao a amana le kgato ye rulagantšo ke EFF ya go emiša dilo ka moka tsi beke e tlago go ipelaetša gareng ga tše dingwe go kgaoga ga kabo ya mohlagase. The DA takes the EFF's threats extremely seriously, and we're not going to sit back on our hands and allow them to threaten businesses, livelihoods, and the lives of our citizens. There is now mounting evidence on social media and in public statements by EFF leaders themselves and their supporters that they are fully prepared to break the law in pursuit of their political agenda. I can assure you that the security cluster in the Democratic Alliance is working very hard and very diligently to make sure that the security cluster of the national government is cooperating. We are using the report that we received after the July riots, and we are making sure that the security clusters are adhering to all recommendations. Re gatela pele molao wa basadi ba bantši ka Polokwane le tikologo Limpopo ka 2021 Themba Dube wa Zimbabwe o pharilwe ka dikotlo tše tshela tša go dula bophelo ka moka kgolegong gareng ga tše dingwe. Dube o tlilwe godimo ga melato ye 17 go e 30 yona e akaretša go bolaya, go kata, go hula bogodu le go thopa gareng ga e mengwe. Mono molato Themba Prince Dube o kwebile bophelo maga a tshela kgolegong ba le bana le go bolaya basadi ba tshela ka Polokwane le dinaga mabapi. O kwebile gape bophelo maga a mabedi ba le bana le kato le ye mengwe ya mengwaga ye 15 maga a 5 ba le bana le go hula. O kwebile gape mengwaga ye 7 ya go utswa le go jabetša. Modudi yo wa naga ya Zimbabwe wa mengwaga ye 33 o bonwe gape molato wa go baka mo nageng ntle le semolao le go kwebja mengwaga ye 3 malebana le seo. Moahlodi o rile Dube ga se a bontšha go e tshola molatong o gape le gore o swanetše go tlošwa setšhabeng. Your sentence as follows. Count 2, you're sentenced to 15 years imprisonment. Count 3, you're sentenced to life imprisonment. Count 4, you're sentenced to life imprisonment. Morago ga mengwaga ye 2 mola molato o bulwago ba lapa ba amogetšwe kahlolo ka diatla tše 2. Wa tsebe bile pelo ya ka e wele ke a kgotsofala ka mokgwa ba mo lathetšeng ka gona ke mo re be re nyaka ka gona. Basadi ba ba bolailweng ka moka na bona ke nagana gore ke bomma go bana ka moka ba šile bana and then go botlhoko go bana go kgaoana le batswadi ba bona. Ke a leboga gobane ga ka sa ba gona mo lefaseng le pelo ya ka e bile e fodile e taba ga botse ka ge le gore o re tšeetše bana ba rena maphelo. Morago ga gore moahlodi a latlhele Themba Dube bophelo ka moka kgolegong maga a mmalwa, Dube o ile a tšweletše gore o rata go ipelaetša malebana le sephetho seo. Moahlodi mo file letšatši la Labone gore a tšweletše boipelaetšo bja gagwe gona fa kgoreng kgolo ya tsheko ya Polokwane. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Bego ya monamodi wa merero ya maphelo Professor Malagapuru Makgoba mabapi le dinyakišišo tša ditatofatšo kgahlanong le bookelo bja Rahima Musa Mother and Child e direla gore mohlankedi mogolo phetiši wa bookelo yo e le go ngaka Nozuko Mkabayi a tloswe maemong a gagwe. Dinyakišišo di utolotše le gore maemo a lephelo le seriti sa balwetši ga e šita le bašomi ba maphelo di gatakile o šoro. Pela ka mehla re kgopetše sa mafahleng a lena go dipoelo tša dinyakišišo tša monamodi wa merero ya maphelo tšeo di utolotšego gareng ga tše dingwe gore diperesente tše 40 tša balwetši bookelong bja Rahima Musa ke batšwantle mola se se baka gore ba bangwe ba feleletše ba robala mabatong. Letlakala la Facebook Pancho Tamaga ore nnete go kweša bohloko go bona bana ba mohu ba swarwa ka tsela ye maokeleng a bo bona. Ngaka Joe Phahla o swanetše go tšea magato ka taba ye ya batšwantle maokelong. Skizo Phakedi ore batšwantle a ba hwetše kalafo mme morago ga moe go lebelelwe gore a ba na le mangwalo a maleba a ba dumelelang go tla go dula mo Afrika Borwa. Ge ba sena ona ba bušetšwa ga gabo bona. Letlakala la Twitter Masoko a mengwe gore nna ke nagana gore mošomo wa bookelo ke go thuša balwetši ntle le go lebelela gore ke mohlobo mang ebile o tšwa kae. Ge dipoelo di re 40% ke batšwantle ga di šupe gore ba tlile ka molao goba aowa gomme seo ga se re selo.
Bernard Nkaisa yena ore a ke re Afrika Borwa ke legae la bohle gore motswantle kapa o modudi wa mono ka moka re swanetse go hwetša thuso ya maphelo. Taba ya hore batho ba tswang ka ntle ke bona ba tlatsang dipetlele eo ha ke dumelane le yona, ke bona ile maipato fela a mmuso wa tsa maphelo o eketse dipetlele o eketse le dikamore mo dipetlele mo bakudi ba tla robalang teng, le bona ntse ile batho ba tshwanetseng hore ba fumane kalafo go tswa dipetlele. Badudi ba ka dinageng tša kantle ba swanetše go lefela ditirelo tša maphelo ka mo nageng ya rena ya Afrika Borwa gobane ba šitiša balwetši ba ka mo nageng ya rena gore ba felletše ba robala mo mabatong. Ke nagana ke tokelo ya mokudi o mongwe le mongwe ka hara naga ya Afrika Borwa go thola kalafi dipetleleng tsa mmuso wa naga ya Afrika Borwa. Mmuso seo o tlamehileng go se etsa ke go lokisa dibodareng mane re maponesa a etse mosebetsi wa bona go ka fatakolla batho bana ba tlang ka hara naga ntle le dipampiri kapa tsona di-document tse loketseng. Ba mmuso wa KwaZulu-Natal ba ipiletša go beng ba diruiwa ratwa go netefatša gore di entetšwe ka botlalo kgahlano le bolwetši jwa bogafa jwa dimpša goba yona rabies. Se se latela lehola Bandile Msane wa mengwaga e 5 wa Empangedi dibeke tše 2 morago go longwa ke nngwe ya dimpša tše 3 tše di seselago le naga. Mpša yeo e na le bolwetši jwa bogafa jwa dimpša. Ba kgoro ya temo ba re go na le palo e go lelago godimo ya ditiragalo tše di netefaditšwego tša bolwetši jwa rabies ka provinseng yeo. Kgoro e šetše e laotše lesolokgoparara la go enta dimpša ka provinseng yeo. Sicela umphakathi bamsane nathi. Re gopela setšhaba se šomišane le rena ke bolwetši bja kotsi kudu e fela go bonolo go bothibela ka gore sa bohlokwa ke gore batho ba tliše dimpša le dikatse tša bona gore di entelwe re thuša ntle le tefelo. Zivaccinatwe, zijove. Palapala ga Boysen le la Molapo polaseng ya Graslagte gausi le Lichtenburg ka provinseng ya North West ba sa thušitšwe ke lehu la maloko a bona ao a tlabotšwego ke mohlagase. Go begwa mohlagase woo e be le o tsentšwego ka ditsela tše di seng molaong. Bahlatamani Nini Boysen wa mengwaga e 27 le Silas Boysen wa mengwaga e 19 ga mmogo le moagišane wa bona ga di fele Molapo ba hlokofetše ka Sontaga ba boa go bogela papadi ya kgwele ya maoto. Polasi ya Graslagte e dikilomitara di ka nna 10 ka fa ntle ga Lichtenburg. Go be go afa baagi ba fao ka bontsi ba dira mo polasing ya dikoko ya Henwell. Go be go afa baswi ba ne ba leka go tlola legora le go tshabela pula fa ba ne ba tla fisiwa ke motlakase. Ba malapa ba re seo se ba utlwisitse botlhoko. Re maswabi go bona ntho e diragetse because ne re sa ikemisetsa gore go ka bo go diragetse ntho e re bone e diragala maabane. Re le family re ne re santse re lebeletse go bona gore re ka kopanya ya matsogo and then ka lebaka la gore ha ise re kopane hantle re santse re tlo go bona gore ra go dira yang gore re kreye thuso. Baagi ba belela fa setlhola sa tiragalo e le go ikgogela motlakase e se ka fa molaong. Itlhetse o wana a robetse ka motrateng yana ka mokotla yana wa bobedi ana ke wa moshimane ana mo tshwere loto o wa bora go bena mo tsana ke cousin wa bona ke itse ke one me itlholele re e tlhagile maabane pa re boneng Mogona le box mo le ya motlakase e leng gore batho ba mekhukhu ba re ikgogetse motlakase mo go yone. So tiragalo e diragetseng ye ya ka ha re utlwa le mo dikganyeng go bua go tiki bana ba le ba tshukilwe ke motlakase o seng ka ha molao. Ke motlakase o gogilweng ke baagi ka kwa ya ka ha re le baagi. Ga ba gare papego eno e ne gatisiwa Henwell Chickens e ne e se itsibogele kopo ya gore itsiboge le go tlhalosa gore go tlile jang gore go gogiwe motlakase wa yona e se ka fa molaong. Nna ke Zebulon Maine mo polaseng ya Graslagte gaufi le Lichtenburg mo North West. Tona e ntšha ya kgoro ya dikgokaganyo le thekenoloji ya digital e le go Mondli Kungubele o a dumela gore tiego ya go thalwa ga maloko a pauta e ntšha ya SABC go bea kgašo ya setšhaba ka motšhing.
o holofela gore lenaneo la go thwala ga maloko a bote le tla rungwa ka pela ka mo go kgonegago go fokotsa ditlamorago tše mpe tša ditšhelete. Kunkubelo o boleditše nakong ya ge a kopane le komiti ya palamente e hlapeditšego merero ya dikgokaganyo. What is at stake being that financial sustainability of the SABC, the ability of the institution to deliver on its mandate, and the institutions incurring massive financial losses. The continuation of the situation affecting it is an ongoing concern. Also, putting in question the issue of revenue generation plans that cannot be up. Gore ya tlhabollo ya ikonomi toto ya tikologo le boeti ka North West e le mosha e tlhotlheletša beng ba dikgwebo go latela melawana ya dikhamphane le badiriši go phema go tshela molao se se latela lesolo le le sa letelwa la go tlhatlhoba dikgwebo ka Rustenburg le tikologo. Bahlahlobi ba mmuso ba kene mabenkeleng a fapaneng ba lekola thepa e rekiswang ba fumane gore tse ding tsa dintho tse rekiswang ha di ikamahanye le molao. Ha o ka iragala gore o dirise brake fluid e le goreng e expireile ene e bereka ka mariki ya koloi go ka iragala gore koloi e palwe ke go brake se se ka tloga sa tlhagisetsa batho kotsi. Empa monga lebenkele Mohammed Aba o re o ne a sa hlokomele gore thepa ya hae ha ikamahanye le molao. I was not aware of it, that it doesn't have expiry dates on it. I just bought it from a normal supplier, and I was not aware that it wasn't compliant and doesn't have expiry dates and certain SAPS numbers. But now together we are learning. From taking it forward, we'll better our stock and we'll buy from reputable people, so we don't have any mistakes and mishaps in the future. Ba kgwebo tsa bona di sa ikamahanyeng le molao ba fuwe kotlo tse fapaneng. Re fitlhetse le ra gona bo pepper shop a mo maemong a khatlisang, so re na le environmental health practitioners ba ile gore ba tshotse tshwetso ya go tswala shop le go tsa di products tse di sa lebilwang. Lefapha le re matsholo a mofuta ona a hloka ho etswa haholwanyane ho thibela dikgwebo tse sebetsang ka tsela e seng molaong. Gore go na le tlhokagalo ya gore re dire di-inspection tse dintsi gangwe le gape gore re tle re kgone go fedisa botlhokatsebe bo re bo bonang. Ba bang ba kgwebo tse sa tsamaisweng ho latela molao ba tshwerwe. Selwane Gagau, SABC News, Rustenburg. Pele re lekola ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge tše se tswalelwa pijana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetse ge e bapetšwa le dolara ya Amerika. Tšhupane ya theko ya disere ka kakaretšo JSE e theogile ka peresente e tee le seripa. Theko ya oli e tala ya Brent e theogile ka diperesente tše pedi. Go e gama go feta mo e tla ba go entšha madi gopolang gore le ka gata tema go marangrang a dikgokaganyo. Re tla boa re lesolela tšona ka iri ya bobedi mo go DTT go sasa. Morago a fao ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le DTT go latela kakanyo ya maemo a boso. Pule Ragwati ke yo Thobela. Mogwedi wa SABC Madumeši a go tša boso bošomo bja lekgono re bona gabotse kgonagalo tše bofefo tša dipula di ka di le ka bareng bja naga bjalo o le ka dikalong tša ka Kapa Bohlabela o le ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal re bona gabotse kgonagalo ya diperesente tše 60 di tla ba gona ka dikarolong tšeo la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše bofefo tša dipula di sa ka di le gabotse ka bareng bja naga bjalo e fela go le ka dikarolong tša lebopong la ka borwa bjona le go ka Bohlabela bjalo re bona gabotsenyana fela kgonagalo tše dibotse tša dipula ka dikarolong tšeo di obelela bjalo diperesente tše 60 ka moka ba tirelo tša boso magešo ba re laetša gabotse re a tlhokomeleng re ka ba le lewatle la go tlhafa ka dikarolong tša ka borwa bodikele ba Kapa ge re tsena ka boreng bja naga bjalo le ka Kapa Leboa ra ba le phišo e ntšhi yeo ka tlhotlheletša go swa ga tlhaga magešo a re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo re ya go kgaratetša ditemperature a re thoma bjalo ka province ka Gauteng le tla sa gabotse ka dikarolong tše le fiša ka Pretoria gerata ke 27 go tsena bjalo ka bo Johannesburg gerata ke 27 laetša le tla fiša mosagare wa sekgalelela ka moswane re ya gona ka Limpopo province re go lebeletše o le ka Bohlabela ka dikarolong tša ka Bolephalale le a fiša gerata ke 30 ka moka go fihla bjalo ka dikarolong tša ka Bothaba Zembi le gona ka dikarolong tše go laetša go tla fiša gerata e le 30 ka moka re ya gona ka dikarolong tša ka Mpumalanga le tla fiša ga botsena fela ka dikarolong tše
le ka bo Skukuza e fela go fola ka dikarolong tsa ka bo Ladenburg rata ile masompe ditlhano o tsena bele ka dikarolong tsa ka bo Mpombela ile masompe di shupa ka dikarolong tsa ka KwaZulu-Natal le tla fisha ga bosenyana ka dikarolong tse o le ka bo Ulundi ka bo Vryheid o tsena bele ka bo Richardsburg sa go le bale o le ka toropo kgolong ya ka Durban rata ke masompe di senyane le a fisha la ka mswana rapareng ga botse go le ka Kapa Botlhabela le gona la ka mswane le tla le tla fisha ga bosenyana fela o le ka bo Mthata o le ka bo Komane le bo Craddock le a fisha la ka mswane e la selemo re tsena bele ka bo East London rata ke masompe di shupa ka bo Robodikela ba Kapa le gona gore bona ga botsena fela phisho e tla ba gona ka bo Lionsburg ka bo Worcester o tsena bele ka toropo kgolong ya ka Durban rata ke masompe di senyane le tla le tla fisha la ka mswane re gona ka Kapa le boa re boletse ka phisho e ntšhi go ma Afrika Borwa a re tlhokomeleng go le ka dikarolong tse o le ka bo Upington o le ka bo Kuruman ka bo Kimberley rata ke masometharo ga botsena fela le ntšhano ga moleteng ka dikarolong tse re gona provinceng ya ka Freistata la ka moswane le gona le tla le tla fisha o le ka bo Sasolburg ka bo Kroonstad ka bo Welkom masompe di soil le tla le a fisha la ka moswane re di kharitlela ga botsena fela ka dikarolong tse o le ka Northwest le a fisha ka bo Tosca ka bo Vryburg ka bo Swaziland ga botsena fela ka dikarolong tse o le ka bo Taung le bo Mahikeng ma go go tswa go nna ke re moshate